नुमित निनी चुपना चथगदबा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस MUदा हौदोखरे डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स मणिपुर यूनिवर्सिटी न सिंदुना एडवांसेस इन मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन 2024 हाइबा हिरमदा युमफम ओइरगा ngasi हौरगा नुमित निनी चुपना चथगदबा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हौदोकपगी थौरम पांगथोखरे मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर एन लोकेंद्र सिंहाना चीफ गेस्ट ओइदुना VC कोर्ट हॉल दा पांगथोखिबा थौरम अदुदा डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की HOD Professor O. Ratnabala Devina, President, School of Mathematical and Physical Sciences, MUG Dean, Professor Sumitra Fanjaubam Amadi, Professor Abdul Rahman Rajni, Department of Pure Mathematics, Imam Khomeini International University, Iran na Guest of Honor Sing Oina Saruk Yaki. Thauramgi Manung Channa Abstract Singi Booklet Amasu Fongki. Thauramgi Manung Channa Chief Guest Ki Warolda, Professor N. Lokendra na Haikibada, Conference Asina Mahairoi Sing Yauna Research Scholar Sing Amadi, Department ki Faculty Members Sing da Honglakliba Anauba Train Asida, Application Mayam Putok Pangam Lagani Khanbada Apenba Fongdoki. Thauramga Mari Lainana Conference Asigi Program Convener Professor M. Premjit na Haikibada, Chaukhatlakpagi Matung Inna Application se Yamna Maru Oirakpana Haugatlakliba Anauba Researcher Singda, Matau Karamna Atopa Subject Singda Apply Taugadagi Haiba Adugi Matangda, Dumit Nini Chupna Conference Asi Pangthokadabani. Chaukhatlakpaga Lorina Mathematics ki atopa subject ta application se am darkar lairakpa adana application se darkar laira abanina haugalaiba anauba researcher singsida kamhain tawdana mathematics si related oba subject sing da apply tawgadage haibadu train tawnanaba madugi train tawnanabagi wakhallon duna pandam oiraga ngasi akoina ai kama 2024 haisi sinjabani masimak tawragadi lairiba researcher singsina man haijariba magi field da mathematics ki pure ki field na kamhain tawdana से अतोपा सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी दन्नतना मैथमेटिक्स की लेरिबा अतोपा प्योर नतबा कनोदसु कमायना अप्लाई तौगदगे हाइबदु हंदक नसिगी अखोई सिलिबा नुमित निगी ओइबा सिगुंबा कॉन्फ्रेंस सिदा मयामदुदा अखोइना इंस्पिरेशन पिरगा मतुंग तारकपदा मखोइना मदु एप्लीकेशन मयाम पुथोरक्तना अखोइगी सोसाइटी दा मैथमेटिक्स सी कमाय तौना मैथमेटिक्स ना कमाय तौना कानबा पिनी नत्रगा ngसाइगी सोसाइटी की चौखलकबदा मैथमेटिक्स ना कमाय तौना हेल्प तौगनी हाइबदुगी पांदमदनी अखोइना नुमित निगी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पांगथोकचरिबा।